Bäckern jo so dwie boli, also nie, to schon so, wiele Herz boli. Jo nasz susad, Rečkec, so hač do vojne bäckerili, so eine bäckarnju jo roka mieli. Da pa nisu žan laden mieli, tak menovane, ale su jenož dovozovali tym ludziom te pieczwo domoj. Tam tu bäcker to tym ludziom woził. Tu ja dopełnia to pek, a potem on to tym ludziom woził. Dokiż od jeno lodna, on nie mógł żył być, jo wonka. A toż no szec tak bie, dokiż predy su te ludzie doma poprom sami pekli. A su jenož to, štož eventuell jeszcze ein klip fall war, ja, aber denke nicht, dass wirklich so nie przemauer pekli, aber tak to su oni se snacz po pekara olvali. Ale wak to nicht in Bäckerregion. Ja. Każdy drugi eine Pizz miał. Tyż muss man jo eine Pizz mieli. Będziesz toż no poprom w tym czasu niebie jak waśniom. To też no jedna kieża. To niebie, gdyż mój pradzied je jo tu stato kupił. A to je jenož stało te domskeju, a ta brožnja. A taž no by te dichtich spadana, a to by je jedna bočanja. A tunja mój pradzied jo hakle z toho jene kubvošinu, also je kubleško, możesz praviť. Tunja tvary jo predku, tun kežu, gdzieś te čekajce nucka su, jako humenk, zanjo, to pa on tu humenku ne sam doživił, ha jo tu noč tvarił, te tvarenju zade, te doco nebe. To by jenož ta brožnja, a te domske. A jo to v 20 letach, posledno let stotka, jo kupił. A jo by jena picnucka. A te su mieli tež jen taki švenkhard. To by zbočinene vojen, te su mieli tu ta nakeža jo delka, ta by kolčona. Musmo před 15 letami smo mu jo to zase jemu kus novoščinili, a da smo mu, da smo naše vujne vontorali. Smo zvištili, so ta jo šočonejo spoda. A pon nasza mać pon pojedała, hej klar, prede su te mieli jen takie kachle, ki su vočinene boli. Also tu kur, když je to näher pojane čanovo, da je to šo v ství stalo. A te kachle su boli začon, zatypeno, abo zavareno? Varenju, a tam je był jen taki švenkkessel hoka, ki su ni mogli wobročić von, a tam pon, aber nuc, a na przykład po to Nechonsko, w tej tvarenju, jo tež čen vonka, da te jene kachle su, takie vočinene, a takie podobne tobie. Kamen je vonka leži, kiž je tam był zatwarene, kunšte je vonka leži. Pon jo przy cyrkwi był jeno, also štož neke šapanec Dorotea jo, tam su kurfürstec mieli jenu kovionju, also jenu konditornju. So napřečo przy cyrkwi su byli pekarec, štož jo pon žurec a pon rečkec. Pekarečka, ki su hač to posledno pon požišo ju tun Wolfgang ju poslední pekar radvorský. Tu pa je žur, rekel. Žur.
Aj, a to sú Ričkec, toto je Ričkec. Ach, tun dom. No, nie, tun žon, ja, so tam nuci, tun je to převzal od Ričkec. Do toho je to Ričkec bol. A tun žon pekar je bol ve Drežanach. A ja so kvazi, te sú hubomované odvali přes druhú svetovú vojnu a sú pon da Radvoja čaneli. A te sú mieli jednu četu v kameni. A ta je na žurec. Ta je tam džovala až do konca tým. Skoro až do konca. Poved to pekara. A to by jedna četa. A přes tun sú tam ju Radvoju tu pekarňu kupič mohli.